Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan nagtungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya? Nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na anak ko. Agtrabaho ka aning bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti ramitek tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti pa nagbiag tayo? Jiray. Adda ka din si mayatan ti pa nagbiag tayo. Gapi ti pa nagtaltalon tayo laan tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tap numapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinna ay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awanan ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkenin ti ulo na. Di na kung matulungan ngagtrabaho ijay talawon. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong ka. Adelaide, Ala, matulogtan. Patsyak nga agawid tumot laang ni Jerry dito balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapasmasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka ulinog. Ngapay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid idirabi eh. Nakiturog ka pa yun dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kunti manggad. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibker ti barukong mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingag tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak na pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ang maipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anasken pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alaan dagiti badok. Saan ako nga agnaid pa'y diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan ang asaya at dayta apang panggapam? Adadagawan na saya ta mapasamak kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kag danag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo ken ni tatang. lakay. Di akong nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeline. Inala na amin na nagitiba do na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil sa ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko,
Di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ng ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman lang. Maam-am mo. Kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kong ti aramidak. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Busdol po. Ay ayaban na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kulaw, nay. Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anaimbag kanyak. May ilaw-lawagan kan ka ni Busdol po. Titrabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo ngagbabawi. Jack pagbabaw yan ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod nukas na. Jack namnamain nakastigayam ti klase ti trabahom, David. Isumot lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan. Tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adiling. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adiling. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mang salak na ibiti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawen ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat metlay. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Oh, adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, boss Dolfo. Ala, agtignay kan. Kat isurom ni Jerry. Noan niya ti rombang naramidan na. Oh, Jerry. Nakasaganan kan? Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo amang tispat sakan ko na. Adita, asidagtan kan ko na, Jerry. Apaman ang makabatog takan ko na. Pagtugamang. Wen David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Ah? Adto ito mintoya. Nagado akwarta, Boss Dolpo.
Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho yo. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Huwag gayang, David. Apay nga yung palikidar ni Boss Dolpo dahi siya tao. Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di. Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Huwag, David. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginong itiara. Ha? Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di da ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado amak-makan ngayon sangpot mo, Jerry, anak ka. Huwag, tatang. Kukuhayo amin dahi takan ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo na ito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alaan yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayan. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Huwag, nanang. Indagas ko lang, dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas ka namamuan nyo pa ino sa dino, nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakamano nakaturog kan bakit? Nakariing ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutak nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Nay, taamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakil unay agad ang tintod na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga main ang naggapo iti dakas. At sileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na. Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y biraos. maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman, ken pulutan. Siyak ti makam mo. Sinalbag ka, David. Apay, pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak nga minun, tanda na panak. Isuasaan akon, ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di? Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kinilisa. Saan la asika ti lalaki iti biyag na? Anya?
Boss Dolfo. Apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya data, Boss Dolpo. Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal iti binin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramidin nyo. Basa pa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang ngamrumwarkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umuna kang tulatan na mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Huwag na raw. Kita taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka manal na nakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ag mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan no nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang ko ma. Saan na nagtao diti dakas na iti kwarta nakaw Sa balit iti tinurti sa rita yung tatang. Palpalagi pang kalaang Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud, kain agar aramid iti saan anasayaat. Hoy Jerry, kailangan ti panagulimok mo. Mapay ka din ha. Di kang sanaay. Adda ka di parikod mo ha. Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni tatang David. Ha? Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagadan. At apan na nagkapoy ti dakas da jay. Saan ka di apod numot? Nga dadakas nga rami ta. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti tiprong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakal manan nga umentong, ti aguro oray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Oh, diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakat... Oh, kumlip ka!
ka, Jerry! Polis na giti mang kamkamat ka na na. Katpalpanto ka na na, David. Iparpartak mo pa itagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman akta si bibiyagak pa kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya, Anyan na ito'y ang nagbampanaga, anak ko. pakawanan da ko mananang. Inlimad ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamwak. Nagbalin kamot gaya mga killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na lang, taapaman nga gimbag ka. Pagbaludanan nitong pan mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapatag. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko agbalbaliw. Katulitag, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Kanitatang. Anak ko. Saan kuma ati kinarigat ti biyag ti mangidoron kan ka, nga agaramid iti may kaniwas. Tapno makaliksab laeng iti dakkel apira. Tawan tagtultuloy hadakas nga ramid, tadan tulat ta patinggana. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, di do'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Inalilaw naklagayam, Carlo. Linuko nak. Kung namasyak lang ti babae ti biyag mo, nga madamat kayam kaliblibin mo. Nupod no nga inalilaw ka. Intarayan ka kuman, itatamasikog kan. Ay ayatan ka, Levi. Sikati talaga akayat ko. Saan kit ati kaliblibin ko? Kasano ak naruditan, Carlo? Kasano kami ni tisikog ko? Saan kayo abaybayan, Levi? Itid ko ti pagrebengak kas ama ti agbalin nga anak ta. Kun ti pagrebengak ken kaakayan ayat ko. Pangasim ta dinak pangnamnaman iti awan, Carlo. Promise. Basta orayin na. Tamangal alak lang iti timing. Tapno panawak ti kaliblibin ko. Agawid ak pailay jay lugar mi. Tay nakipakamo kadag iti dadakkel ko ti kasasaad ko, Carlo. Maawat ko ti sasaadang anak ko. Awan problema kanya.
Uray aganak kanto abalasa. Basta sinaamot dayja a Carlo. Tatang, Uray awan mabangunan na nga ama day tasikog mo. Nukas tantumot laeng nga dagayam asawa na. Baybay amon. Sinaamon dayja a lalaki. saan tatang? Ay ayatan nak ni Carlo. Siya kano ti ay ayatan na. Napilitan la kano anakidan na iti kaliblibin na ita. Tapinikot laang day a babae. Day takot ti madikin ka anak ko. Gaputay ayatem day tao. Patpat jemmet amin na nga ibagbaganakin ka. Apay, sigurado ka nga amin abaliksen wenno ibaganakit puno. Tatang, Agpanunot kamut ana imbag anak ko. Amirisem ana imbag no pudno wenno saan dagiti bagbaga da lalaki kin ka. Natural nga idipinsa na ti bagbagina. Tapno saan mula aguraen. basta jak masinaan ni Carlo tatang. Ay, Orekas di tinaamwak. Sana nagbaliw ti riknak. Taam mo ka siya ka talaga ti patpatgan na. Ngamin, aging ka ita. Saan da pa nagkasar iti babaya kadandan na tatang. Kat magnamnama ak asyak to ti ikasar na. Nagsubliman na ni Jay syudad ja anak talakay. apay a pinalubusan pa'y lapin manaw. Kat amumut ama si Kugay. Nagpilit mo't nga rod. Rumbang ko mga ginanan. Tama si Kugay. Inrana na ti pimanaw iti awan ka. Tamo na nga na di mo palubusan. Amum gaya makasta. Nga mapay a di mo linapdan. Dinakmot nga rod denggan. Linapdak ngam nagpilit lata. Awan tinaramidak. Agtrabaho aklata ka sales clerk iti dayta pagtagilakwan. Tabasit pa'y matichan ko. Kabalak pa'y tagtrabaho. Isupay ti masweldo nga urnungak. Para iti panagpas na ikonto. Sweetheart, daytoy o, rubber shoes mo. Bagay mo ito. Nagpintas ang style niya. One sweetheart. Kaya't ko dahi ka. O sige, bilhin na natin. Okay. Da Carlo, kanti babae akaliblibin na. Nakita na ko ni Carlo. Mabitlaan sweetheart. Adala damagig iti sales lady. Umayan dito eh. Levi, pasensya kan. Di ka kaya't apakitaan. Apasakitan. Ngam, amumot asigo din adito'y ang multi-paborito ni Alma pagkatkatangan. Wen, amok na ita. Isa di ka madanagan. Tamaawatan ka. Amok mat kat amapilpilit kal amakikuykuyog kan kuana. Amok mat asyak itan ti ayayatam. Saan ka di? Nang runa kat adanton anak ta. Pasensya ka na. Awan trabaho. Agtamtamudaklatan ka ni Alma. Kaya't kapag sardangan nga agtrabaho dito'y mo. Awan mo ti maikarik ang maitid ko akwartakan ka. Sweetheart? Inalakon ang shoes mo? Halika na. Intapay mangkita iti pantalon mo. Tanayunan tapay ang pantalon mo. Okay, sweetheart. Thank you Adi. Tara na. Okay, sweetheart. Agano sakit yan yaman na makikita kita. Agpapas ka itan. Sika a babae. Kukuam ita ni Carlo. Ngam kukwak tumat iti masungan nga alaldaw. Oh, papanam, Levi. Inakagtrabaho, Mimi. Ni, dakkelan ti tiyan mo. Nga magtabtrabaho ka pa ilaang. Kabalak pa'y mat. Mano abulan ng ti tiyan mo? Nasurok awalo abulanan. Ay sus, dandani kamut gaya maganakan. Agi na nakamut Apay, di ka marigatan. Kat nagdakkelan ti tiyan mo. Ikarigatak Mimi.
Tapno adda pagbayad ko iti abang ko iti balay mo. Apay, di nakatulungan yan nakasikogkin ka? Ay, kwa. Agor-ornong ngamin iti pagkasarminto. Kastaya. Sige, makaamu ka. No di na kanto pay lapdan yung nobyo mga agtrabaho. Siyak tulaki din. Ngam ni, kita di ka unay agbambanog, Levi. Mimi, tulungan na ko, ma. Lukatam da ito eh. Oh, apa yan, Levi? Mimi, tulungan nak. Aga nakaksan. Anya? Ay, sus. Apay ginobyo mo ngay. Di mo inayaban? Saan na masango? Paumay pa lang amin nagiti dadakkel kong agapoy di lugar mi. Pangasim, tulungan na. Kag sakit ti tiyang ko na. Sige. Mabit lang tayo sa ganak tilugan ko. Itaray ka ni ospital. Agyaman nak ti imay kayo. Tatang, nanang. Agawid tayo ni jay lugar tayo. Apaman na makarwar kayo dito ospital, anak ko. Kaya nagikat ka iti trabaho. Saan na, tatang? Anya nga iti pangbiag ko iti anak ko no gikata kun iti trabaho. Asino nga rin ti mga awer iti anak mo dito ingay? Agbati pa'y laang ni nanang dito'y Tapno da mga awer iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho to. Ay sus, ado ti trabaho kay balay. Kan sana ka na irwam nga agnad ditoy. No kayat mau, yawid milangan ti apo ko may. Mayat ka? Kwa, damagak tupay ka ni Carlo no anyat makunana. Tanya pala ti bibiyang dadya a tao iti anak mau. Kitawan pa'y apolos ti na itin na kwarta para iti anak na. Baybayan nyo latan. Di yun guraan ni Carlo, tatang. Pangaasiyo. Awawatan nyo latan. Taan pa'y ngamin trabaho na, tatang. No talaga matlaang nga dapanunot na. Agtrabaho para iti putot na. Hala, Huston. Saan tayo napagsaritaan ni Carlo, tatang? Kay, si kalata Levi. No niya ti pangedeng mo. Awan mo't ngamin ti maikarig apang suportar ko iti anak ta. Tawan mo't trabaho. No kasta, okay lang kan ka nga urayawi dandananang kan tatang ti anak ta. Uwanan Narigat mo't nagsardeng kang agtrabaho. Sayang mo't ti matgadam. Sige nga, Rod. Yawid danton ti anak ta. Agawid ka katipay laang katarabiin, Carlo. Uwan Levi. Torurayan nak ni Alma. Maturog kan diti boarding house ko. Inton maminsanan. Tas sigurado ang makaungit kanyak ni Alma no jak agawid ita. Imbagak lang amin nga datin darak a birthday party. Kaanong asinaam day siya babae, Carlo? Mabiitan. Kanayon lakas tanti magbagam. Mabiitan kun kunam. Nakapas nga yakun. Di mo pa'y lasininaan. Ada nga min sakit na. No bigla kasinaan. Amang ano niya ti mapasamak kin kwa na. Narigat ti makabasol. Carlo. Basit la pa nagano sa Levi. Di gagdanag. Tamang pampanunot ako iti pamuspusan. Tapno masinaak ni Alma. Narigat nga min no kilate. Tanakapit unay kanya. Di na kaya't nga agsina kami. Iso nga anos ka pa'y nga guroray. Wen? Sana bali, tadan anak ta. Adan pang tenglam iti relasyon ta. Si kanto ti kalaysak. Ta si kati nakaipaay kanyak iti anak. Adto yan ti gatas mapok. Atay ta. Ay na, mabisin lagayam. Sige, ang susukan ta maturog ka, Anwan. Tane, adupay ta aramidon ni Lula. Bakit? Ada ka magkaya man lakay. Ay, Yag mo ni Bebe, tasublatan ka.
Aginan na kamay. Ay, alamang nga ron. Nahaday ta. Ay na, nakamangmangit mo ti apo ko ta. Di kayat na, nakasaklot-latan. Ay, kitagan anos ta Anyang arod nga ay. Kas jay mga minasana nagpilpili di anak mo iti nakirelasyonan na. Ay, lakay. No nagpanunot kumana imbag. Kitay lalaki ang makaipaay iti napinta sa masakbayan kenkwana ti nakirelasyonan na. Adda kuma iti puder na ti anak na. Carlo, masikugak manan. Ha? Mano abulan? Talo abulanan. Anya? Ay. Anya nga rod. Talaga kasta Kasanungay, duwantun ta anak ta. Di ta ka di pa agkasar. Umadani, Levi. Plano ngamin ni Alma ti agabron. Uray ka makapanaw. Sa tantog kalaysa. Agpaiso, Carlo? Wen, Levi. Numatol-tuloy. Itaatawin ti ipapanaw na. Ay, sapay la ko mga ruta matuloy apumanaw. Ne, amangan mo tayo landlady dayta. Mabitla nga, lukatak tiri daw. Levi, adamang sapsapol ka ni Carlo. Sino ka sa buhay ng asawa ko? Kwa, ikaw bang sinasabi nila na kabit ni Carlo? Kwa, Carlo, umay ka man Carlo! Apay, honey. Alma, apay nga da ka dito eh. Sweetheart, pangasim. Di ka agiskandalo dito eh. Walang hiya kayo? Ikaw naman na babae? Ikaw palang pangisuksukatan ni Carlo sa akin? Aga-agaw kay ti asawa? Huston, masikog ni Levi. Kasyam ko ma. Di mo kabilan. Ano? Masikog pa'y kayaman. Awanan kayo itibain? Ala, agawit ta nga roden. Kat si ka babae. Di mon makita iti uray ka ano man ti asawa. Umay kan, Carlo! Halika na! Uwan, sweetheart. Umayan. Carlo! Mabit lang! Di nakpanawan! Carlo! Nakaanak ka manay, anak ka. Maikadwan nga anak mo daytaw iti dayjay metla lalaki. Anya ngay, kaano nga ikasar na ka? Mabiitan, tatang. Kasta ka na yung ti pagbagam. Mabiitan, gumawan may. Urayak asinaan na ti kaliblibin na, tatang. Ay, Jack, amukin ka, anak ko. Luk-lukun nakalaang dayjay alalaki. Ngampat-pat siyemot nagiti ikarkarinakin ka. Apay, di ka nadidigra itinapasamak. Manipod sinungat na kayo ti asawa na. Saanin ang nagpagpakita ni Carlo ken ka. Ni Carlo ti umawawag, tatang. Carlo, agyaman ak tayo mawag ka. Nabayag ngay nururay ko ti awag mo. Kaan anak ko. Pasensya ka, Levi. Makumi ko mga kami unay. Iso adi ka na sa angong inawagan. Kasta ka di. Nakapas nga yakon. Kat lalaki ti may kadwa nga anak ta. Ha? Kasta ka di. Nagsaya atin, Levi. Ayun gaya. Lading ito nga ibaga. Ngam agkasar kaming ken ni Alma iti mabiit. Anya? Di mat siyak ti kasar mo, Carlo. Pinaguray na saan ka di?
Shakti ayayat may swashakti ka sarmusan ka di. Lading itag, Levi. Awan ti mabalin ko. Awan laban ko kanya Alma. Taadon din na itultulong na kanya. Saan la siya? Pati ti pamilya. Isu asore. Jak kayat amang namnama ka itawan. Isu ngay mawagak. Anya. Ngam di ka madanagan. Luat dan tukarta. Agi patulutak para ka nagiti anak ta. Ngam, awan pa ita. Tawan pa mo trabaho. Sige, tadan ni Alma. Bye. Diyos ko. Apay pinanamnaman na iti awan, Carlo. Aga brodak, tatang. Ket adakin ka dayta anak ko. Uray tada kami mo't kaninanang mo amang taripato ka dagiti dua nga anak mo. Agyaman nak tatang. Maditirik na kamang panaw ka dagiti anak ko. Ngam awan mabalin ko. Daytoy laangan ti amo kapamuspusan. Tapno maipaayak iti napintas ang masakbayan dagiti anak ko. Hala hagan anos ka anak ko. Kundi mo liwayan ti agkararag ni Apo Diyos. Tapno bayabayan na ka. Kabayatan ti kaadam iti adayaw. Hello, boy, anak. Kumusta kayon? Nairwaryo ka din timpaw it ko akwartayo? Winanang, thank you Awanan yaman na, anak ko. Basta agadal kayo anaimbag, ha? Ibagam itikabsat mo. Agsingsingput kayo, wan? Winanang, amu mitirigat mo dito abroad. Isungag eskwela kami anaimbag. Para kada kayo, nanang. Oh, agyaman na kanak ko. Naayat unay ti Diyos. Taure awan nadakkelan nyo nga amayo. Di makkel kayo ang nasayaat. Katsapay kumata agtultuloy ti kinasingpet yo anak ko. Ipatpatag kayo unay. Kat para kada kayo amin nga aramidak. Para itinapintas ang masakbayan yo. No may tibkol ka, bumangon ka. Kat ituloy mo timang sarangat kadagiti panubok, asumangbaykan ka, babaan iti pamatim iti Diyos, anamarswa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Manang Biyana! Hello kada kayo amin at timanan tigayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo Felisan apudpud no nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na hello mampay kini Jason Oracion ni Lucy Rivera and family di Tabanggar kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli. Dear Manang Biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan.
Basit ladi na magustuhan ago nga tadagos, kat makiapa dagosan. Kanayon ko matabagbagaan, tadyak kaya ta makiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsug akon. Namin ado akon anagpungga. Ay, ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo matabasit ni. Magkakaarubay o madisturbo. Ay sus, agungot man day takaaruba tayon mare. Atay, di mo inayaban Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ang handa-handa kayo kailangamin. Nariwawa kayo. Ay, una yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak. Narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Mapay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kayo aguumong ditang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, tatasaldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na mare. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon. Ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at tatasaldo. Uray adu ti bisita. Agsasaulat ta iti sana may parbon. Aglablabos na dyan alakay. Inton kon inik ka kon ning. Ay, saan agparbon ka. Tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stap no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari. Ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita tao. Amok, adagiti manen anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo tatasaldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Rukon day tatasaldo. Inuwara naman tanda gito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na dyan ba kay? Ni tatasaldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jakab mo Ngamsaan mat arimrimor dagiti anak ta. Kaimbaga kadidan mapanidya paraangan ni tatasaldo. Anyan day dyan alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinim lang dagiti anak ta. Asaan da mapaman iji paraangan na. Ni, si kamot gayam tasar-sarunwak, Marimila, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon.
Anyan, kating kasublian amare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito parangan. Ha? Asino tikat tatawan nyo? Siya! Ala, saan tatasaldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Magalas di namin yun. Ala, agsinata dito yan, mare. Agawid akon. Inak matsublin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awang pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngamin nga da ka arubak dito'y. Awan mo't ili ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da, iti babalay da. May mayat kawan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw, ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay, kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino na kung maapakibagaya? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan, no ada gurguraam a tao kabagis. Kasanumat nga men, basit la abanag, pagungong tam, kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulong no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tanauli magtibiyag ko, no awan ta kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da diya kabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasyayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Ala, di mon guraan dya Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas dya ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaan. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagang man no papanan na. Sikan mabutang nga. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Di ka kayon? Ala, naggaya jellyby na apimanaw, mare. Uwan nga ron. Ay, una yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang manan na nakaumay ka. Ay, Wine, Ipag, Fele. Ta, manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta awan meten ay di kabagis ko apas-pas syarik nito oy. Ngam ita at darason isong ay maya. Ket no mabalain makipagnaunak pay laeng niti balay mo Ipag. Tagbiro kak iti customer ko dito oy. Ha? Customer nga? Apay ada business mo bayaw? Ay, agbalbadi masadsak Ipag. Agsingirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo tikas ta trabaho, makabannaw. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw, makaamu ka nga rod.
Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga ori lakayan na niya, nanang. Wala tanalaing mga min nga agdala. Ken nadalos iti bagina. Un nga ron, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ori lakayan. Wen, tay di ka ububingan na. Ado ti agkursonada ken kuana. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga ron. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwan. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masahyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Ha? Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nangag ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaen. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipag Feli. Kagura ka din ganda ita. Ay, no kasta. Saan mo atay, ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kit mo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakangagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Luas, umay kayo di balay tag party ag birthday Ni? Ay, kapun Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana din niya pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kan pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod da ita anak ko. Kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na.
ti maadaan ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Antoy, agbilbilang ka man ni ti kwartam. Wen mag. Adamat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi masads. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wen nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Antoy, nabayagtan nga kapkabalay, nga maging kaita, awan pailat first move mo. Ha? Anya first move nga pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikastoy. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso ajak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Antoy. Awan. Iso ano binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Ay, diyak lain pagaruop. Ay, pumanaw ka nga rodan, Antuya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. Makasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Sal daw. Wan siguro tay di pa'y laan nadlaw ko dahi takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Iso siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga roden Umuyong man ang ni Uncle Sal daw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, digita anak yun, tadida umay agi wara-wara dito yung rubayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron, digita nga anak ti karuba. Dida amo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay, sus! Di ka nga min agungat-ungat ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan ulog. Ay, sus! Ipagkalaang nga na yung ospital ka, bages. Ang yaman na kititulong mo, kabagis. Awan anyaman na, kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke la, tinapasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, ano dyan makakunail. Ay, liklikam nga minta kanayon nga agpungtot, kabages. Makapadakas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katandayta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag, no awan ka apam, no awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata, no adda kaguram a tao, saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko, tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan, agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isungag balbaliw kan, tas si kamat laeng ti marigatan no kasta ka. Wan,
Ikarigatap di agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbagana ng agbalbaliwan. Kat kasina natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karoba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan ti nagpatinggaan ti sa balimanan na pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos dagnina kada tayo amin.